kembaran, sinukur pare-pare kembaran. Anak kuta, teman meriah, apa ipe kemlar domak lar pilih. Singkong nekah sa pengeras suara indah, ulah naikam sada presiden intari. Berubaran, melumbar karina jelmahna. Ulah kam biar-biar mereindu karisada, pagi goroh telu. Percayalah, dibatasi masu-masu ku tengah jabulung karina. Wakam buah ujung mama tengah. Ya, adi go kerita guna anak peru. Man badu seperti binaga. Silin bas jamur tenda. Man badu seperti naga. Subok kamper berodong. Perbalon-balon. Peragua. Perkampuh-kampuh. Eda panggung dukarina. Berbagi dong tukang berondong, biar laris manis. Ayo, berbagi dong. Terima kasih. Semoga barang dagangannya laris manis. Kira-kira berberodong daiko perkampuh-kampuh nana tukang mainan lengan kuida uganindo enggak ya adi ya putar kanan kujoh nakku kujoh tangan kanan ya lawan Ali. Sekali lagi, putar. Ya, sekali lagi jenda kamu lebih ngasak anakku.
tepu. Karina kamu kan ku tengah bagian surah-surah bibi itu ya. Kau izin. Izin ya permen. Izin ya. Nanti impal-impal anak kami ku tengah ya teman seninandu manggo. Ya. Sekali nada aku, ayo aku. Ngadap ke sana, ngadap ke sini aku. Ya. Ngadap ke sana. Sekali lebih, sekali. Bukan sekali maka bebas. Ya, naik permen. Ya. Beban silata bebas kenan aku, bebas. Tapi sopan. Permen kami berbarus. Masuk naku masuk. Bibi itu kondekah persikap kena. Tak kaya surah-surah bibi itu berbarus saya lakukan. Ruh kam karina naku berbarus. Permen bibi nah. Keleng-keleng bibi dan naku. Mari. Udah boleh boleh. Ya, lanjut timpal kenan aku. Iya, sambari musik nani nama mama tengah statue. Iya, adik gua begenda gua kan hidup kali buku kami Surbakti Mergana. Hei, karena anak berudu beredu lah kali surat-surana. Jangan mau kalah saing. Mari dage tegun impal berusur bakti jakam. Jangan cabur baru selayu bagai. Ruginya bagenda. Telu mentah. Mana lagi? Iya baru-baru. Enak buena. Buat hidup kami si mana impal berusur bakti. Iya, ulah kenangkin kalah saing. Keberatan kari-kari memusa. Iya. Bagena. Ya kali bubu kami. Enda kau masak bere-bere hidu kan hidu. Masak terus. Bebas tapi sopan. Jakam dari kali bubu kami. Lago indah adu bere-bere dua yang ku tengah. Surbakti Mergana yang dah bere-bere hidu. Iya, Surbakti Mergana. Bere-bere hidu ku tengah. Lagi aku jumpai ipal mama mami. Tapi sekali aku pang-pangkan kengeng lantai ipal kue nina. Ya, udah anakku. Kalau udah sudah bisa kembali ke tempat ya. Ya, kembali batur peranak dulu aku ya. Wah, mau latih nakku. Udah capek bareng. Udah, ya. Ya, si jabatan komandan atur gerak gendang dulu. Sebagai sampul foto, Ersalaman lebih kamera simpal dunaku. Terlebihan kam siti naku.
Iya ngenalami kam permene. Kam bersikap saja. Tunggu dulu. Kayak mana kata tukang foto? Bagus bikin aku bagi. Ngadap ke depan, senyum. 1, 2, 3 sudah. Udah bagus. Ya berusur bakti berna dalan permen duhe ku ingan kundulna. Maka pesilah kena lebih sitik nake. Pesilah sitik talinna bareng. Ya engkau bansi babai dage permen kene Erdalin manjar-anjar. Ya, endalit saramo. Teman Maria araskan kali kade krina. Enda bujur ku katakan. Bagi pengunjung yang menggunakan mobil Kijang Innova BK 1338 IG di pinggir jalan, tolong digeserkan sebentar karena yang punya rumah mobilnya mau keluar. Sekali lagi Kijang Innova BK 1338 IG tolong digeser. Terima kasih. Ras di pedawon akrina sila mau libas kita. Aku lah belok meranap. Gerak ujur katakan man bandu krina. Jabas petenahan orang tua kami. Man anak baru kami melala kal kata kami bujur. Belah bekas penampat dula kapeng asup. Anak baru kami pikirin rasa anak baru menteri. Jadi tentang kata pengalung-alung leda entah apai pendakam sila lengan sempat tersalami kami. Jenda salam menjuah-juah ning kami manbandu kam kerina kali bubu ras puang kerina bagi pe sukut kembar mergana singgulit i jambur renda. Sekelari melala bujur manbandu kam kerina singgut tenahkan orang tua kami enda bujur. Pertama-tama lebih lagi akan bujur katakan mandi bata acara tenda bujur dengan mandi bata belum kita ibas hari sendah batik belum kita hari sendah bersambur renda bujur kita kerina. iya tambahan kami karena kami anak petua seteruskan karena kata pengalo patuan ada kam kerina kalibu kami. Iya bujuri katakan kita mandi bata karena ibas waris sendah. Ibas perjabun turuang kami baci pulung kita ijenda kerina. Ibas kalibu kami entah piga waris lewat retenah kami manbandu. Kam singalo perninen cicikan rikit singalo perkempun entah lasuh ku tandu kami retenahe entah ititipkan ngenca ku tetangga entahlah melalui HP kami retenah nanangi kam kalibu kami kating kami bagemca kebelun kami anak berulu biasa maafkan du kami olah tama kepusuh ibicara tamu kepusuh pe tambah tenang indak kenca gerina. Bagaimana katakan kami anak berundu kalibu kami nanai kam kerina kalibu kami ikut kampung kalibu kami. Bagaimana kam senina kami sepemerintah pengalus paribanan kerina bujur katakan kami manbandu ibas war sendah baci pulung kita ijenda kerina entah pertenah kuepe lah bagi si biasa nakalar tenah nanai kam tapi reh kam guna dungi pradatan anak tak ijenda kerina 5.155.000 5.155.000 sepameran sepangalon sepribanan bujur manbandu kam kerina kade-kade simlang terem si tenahkan kalimbu kami kembaran mergana rikuras karo mergana di batas masing-masing wandu kerina ala kendu kalimbu bundu. Tolong pengantin ku jenda bekam kisak permen dua nakam rasongon.
Laka tadi nak berumur kami kam suruh bakti mergana. Kami kali bundu ngatakan muzrun ni kami menbandu. Engkai maka bagian kami tentuna idah kami kam je tampak tuko krina sadari hindu. Jadi anda tentu jadi kesangapan man kami karena kuang kali membunuh. Enda meharapan kami. Sada krina rindu capindon kami setuhuna. Maka megeh kamu numpak kami kali membunuh kuang du. Sekal nari mana anak buru kami entram kami jenda kuang do anak buru kami ada pengharapan kami tentuna kai singgo seh kendu seh man kami krina pangalonkan kami pe seh bandu senda pe harapan kami man kam krina kampe seh kena suruh-suruhan malam mati endong kelu gelah ingat duka bagi kami endam tentuna encai tambah tole man kam bebre kami dua anak kam bujur ning kami bebre mulai bas runggu-runggu nari acara enda pe sikap andu kam krina tri kuda sanak berunta senda pe setuhuna enggo wacu menjempol ning kami bandu lai abadna seh kumata lakone enda pe sikap krina na bicara lihat pedan kekurangan yang kekurangi penyakit saja bas kita kerina nambah gekin. Ela woli sempurna. Kita manusia biasa silali kekurangan lalu berkesalahan. Tapi di arih kam kerina sembuyak. Lakat dengan kali bundu sembiring merganas kami buang dupe. Enda kerina ke depan nape tentu makin menghuli kerina sibah. Jadi aku pe laba godang daerah belas sekal narningku selamat pas kam kerina pejabukan bebre kami enda. Krina kam suku surbati mergana, laka tadi buru kami sembiring mergana. Bujur ni kami bandu. Goka banci kita pulung ijambur enda dum alu jahjuahan. Perpurungan si meriah ukur perlebe selamat neng kami man impal kami suruh bakti mergana ibas pecabukan bere-bere kami. Jadi ibas adenda impal kami nggo ipahagando kami kalimbu bundu singalocikan. Jadi untuk kelebe memang nggo metunggung idah kami tapi enda untuk kelebe jadi PRTA gelah erjilena pagi kamar tenah untuk lakon ibas beberapa kami lihat kau beberapa kami enda lenga perjabu impal kami terlebih beberapa kami sidi laki enda pagi ibas kekurangan ras kelemahan hari-hari bagi kita ibas petunggungkan bagai pempahaga ibas kerja beberapa kami ke depan dan cakap sitek janah sadanari man beberapa kami duana bilka enda sitek cakap kuman bandu kuaku inge kam anak kami jadi ibas kamar tenah entah jumpa kami je mamandu mamalah ninduman bangku endanca sitek pemindun kami jadi sekali nari man bere-bere kami Reni ya selamat nang kami ibas perjabundu simbaru adik kata nasihat ningan enda nggong kuakap labon dari manajaran kamu go ibas persekolahan du ngko kok meganjang jadi ibas adenda kata persingat ngenda ngenca ibas manteki perjabun simbaru enda labias terjeng sekolah enca bere-bere kami jadi erlajar kam sebab ibas perjabun enda labolit erkerikrina karena erlajar labolit menjile-menjile saja nyaman-nyaman saja hubungan bas rumah tangga jadi piga-piga bulan singgo lewat kam nggo nikah jadi
lit pe pagi perbeben bah rumah tangga andu ola gagah ndu i utama gendu pindolah ibas di batanari endra gelah perjabundu langgeng enda kok Pak sana kina mata urenda banci dia kita berikan kesempatan kesehatan laku banci di pulung ibas campur tanenda lid ibas keadaan mudah juah laku kurang sadaka ipe ijenda lepas kami Kalibubundu kami singalo prinin Tamaraman Mergana di kuras teman kami senalan Grina pertama nih kami mandu beri kami karo Mergana stabil lebih nih kuno mandu kam transnina sembuyak karena Mergana karena beri kami idah kami lah bolarna anak buru kami tapi kami sini kami jadi bahasa denda kamu minta maaf ya sini nah jenda rebas kami sitip bantu kam beri kami selamat nih kami lebih bagai beras tuang kami bersemiring bertambah malam di kami batak jabo kami ijai bas warisan dah ngoi pedalandu peratan karena perjabun kempu kami bersurbakti tumbuk ras anak kami ini kami 11 sekali baska karena kembar nenda sini nak kami ras bapak nah jadi bahasa nenda pe bagian nama dekat karo tunggu melala tutur tapi untuk simuli ya karina jadi bagian bilka orang sakit ukuran do bicara beberapa kuman mandu pe karena kempu kami nenda pasangan hidup nenda bagian jadi man bantu kami beri kami selamat nih kami awas kam perjabukan kempu kami enggo surah sesusah kita orang tua endam siapa harapkan kerina kata aja buta tapi daerah sebelah sitak kadi bundu kakak kami singalo siken ija mungkin lid idah karena lid sitak ketadi ngenta laboka kesalahan due maka pagi bagi ketandai resadari hindu kam reseni sini pak dumlala sebab beri kami jadi ade sida ku apa nasi tangkap ndu nungkun man kami Kalibubundu kami pela tutup kesempatan manwadu mereka simuli gelar sararihta bas bagian rupa basa denda jadi pelajaran manbanta bisa lebih kurang nasiarah bas suari sendah karena kurangi abad kita yang krina nama arah terbenta kami bilka bagi perah kempu kami berusur bakti selamat menempuh hidup baru bagi kata seperti bedai kamu nikah 3 bulan selewat kelengin du jabunde aku kempu kami persadari kena kelengin hindu cari pagi karena kata tanah pas kade tanari bersingkat kamar duana kuakap selamat nih kami madu kam duana si manteki berjauh si baru bujur ras mejuah-juah nih kami pas kami nari singalo perninin li dengan kita silam tujukan enda turang kami lebih turang engkau pagi anak bere-bere pagi turang kecil turang kampe bere-bere mana pagi arah silihai jagalah kesehatan silihai arah nandai kena bere-bere mana bujur bagi matang kami tengah mengucapkan selamat membentuk rumah tangga yang baru dan tengah berdoa semoga bisa berjalan di atas jalan yang benar. Dari mana amerah silih kalau kendang gor jabu ia berarti engkau rumah tangga yang baru. Kita selaku orang tua jadi wasit naringan tanya olah kapagi cakap orang tua jadi pemain jadi wasit jadi dapat salahnya sehingga kan bagai saja ya jadi bagai cibar-cibar bagai memang tengah ngerana olah suka bagi kita saling menyalahkannya olah dan salah lah jadi bagai bujur tambahin pandu kam anak beru kami surbakti mergana ras turang kami nggo pejabukan anak kami penggo kaseng alokan singalo bre-bre pulung ras nggo kaya alokan kami karena bre-bre
kita kan terjabu ibas paksa indah. Jadi ning kami membantu kam bre-bre kami, iya olah bandu kami mela. Oh tandung tanggung jawab duma boge, iya ngolah nelik belas. Ane ngom tandung jawab nu kay nari boge. Man siap-siap anak berunggo siap. Alo kendu lampu enda. Bagi peterang lampu enda lah bagi peterang pah perjabundu menggo permen anakku. Ya, tekan menanak beruku belakang. Engkap kudin isina beras manok Raja Mulia. Kudin isina beras. Enda lebih. Enda kudin. Endam yondu. Enda isina beras olah sempat kosong. Manok Raja Mulia, naruh manok Raja Menggo, ya. Perabotan lengkap kerina ngoban mamandu ras mamidu. Kam tinggal nambah isangan sa. Engkau, ya. Amak tayangan. Andendikan pagi kam tendu tahli selisih paham rah permen. Jumpai mamandu rah mamindu. Menggo, jenda mingandu bertukar kindra simpaldu. Menggo. Ya, engkau keri luah pribadi, lid, oh manok, enda manok enda, asuh Hindu ya, perpanjang manok enda, repagi mamandu rahma mindu, gelah pagi enda, bagi manok lah sifat duduana, 3 pupus anak nah manok kerina kelengina menggo, enda tualah, bagi tualah helah permelam nawa perjabundu, menggo. Perpulungan simriah ukur endap kap ibas perjampun bre-bre du atau pe kempundu permendu tama-tama bujur besi bahkan mandi bata engko kakak pulung kita gereja ibas pertenahan si terjadi ate makana man bandu kerina puang ni puang kami bujur melala aku katakan man bandu ibas kerehendu ibas doandu kerina ersura-sura kal kami ibas pusu kami gelah pagi selah pagi sura-sura bagi kami si bere-bere si kempu apa-apa si permen bagi ni sura-sura nalah pagi kai peni siniat kena selah pagi kerina atas doa doandu kerina aku pela bom lalar kata ban bandu ngacaku ngasuku bujur. Kalim bubuk kami sila
mendobakan silar pilihan ibas warina sekalenda Gopo lungkam karina tegun kalimbubu kami Emkap kam si tergelar singalokan perkempun surbakti mergana Ebage bekam singalokan cikan singalokan perninin tambar malam mergana batang nakam bangun mergana bagai pekam karina singaloken bere-bere sembiring mergana sirulo ras temandu sadat dalinan karina la bagai ketadingan kasakai kam karina kalimbubu si perdemui surbakti mergana tegun bapa rasa nak katangku ngapit kam karina singaloken perbibin Ngokai kinyen dia dalan-dalan tapulang Emekap ibas pengarak-ngarak di bah tak rikut-ikut totok kam kalimbubu kami maka ibas nggo suwe ari berendu ras kempudu maka senang meriah ukur anak beru menteri surbakti mergane ibas sura babre kempun wae jabukan bana maka ibas piga warina singgo lewat singgo lepas ertenah anak berundu surbakti mergane ku tengah-tengah jabundu maka ibas kanggot tampak bulung epe maka repengaku ngepusuh anak berundu surbakti mergana melalange kekurangan rikut ketadingan si bahan kami nina anak berundu ibasya karina mama silih impal maminingan ngata turangku labawarah karus ibaba kami tapi sibar bagai dengan ngencabluh ibaba kami maka ibas sikap raslah sikapna pengakap nukam karina kalimbubu ulah tama-tama sang kudukur du kalimbubu puang kami bagai nina anang berundwe maka ibas kriakan nukur anak berundu ibas nggoresada karihina arihna resenina sembuyang maka nggo kamekap dai ipedalan karena tukur babre kempundu nggo seh karina ku tengah jabundu maka senang meriahlah ukur ndu karina nangaloken sibiak manalon kendu tanda-tanda nang jabu babarendu kempundu tengah-tengah jabu kami ibas kitik ras belina ula ina kendu kalimbubu puang kami tapi meriahlah ukur ndu karina ibas bekas kami retena bagenina surbakti mergane nggo bagem surbakti mergana bagem bangun mergana ningku ernolih sembiring mergana sirulo ibas sitik lapayona perbakan anak berundwe ulah tama ku ukur ndu
tapi bereken dulah toto ndusi mahuli gelah sangat mejuah juh uak bebereken pundwe jabuken bana tanda-tanda namriah karina ukur duh engko kakam dai erbelas kata surbakti mergana kampe bangun merga nanggo melalandai toto pasu-pasu si bereken dunandangi bere kempundwe engko melala erbagai-bagena karena ajar pedah ndusi mahuli karena cakap si belas kendundai kali bubu kami uang kali bubu kami la akap kami lid obah naras kata dibatasi sekenduman kami maka repengarapan kami anak berunduk karina terlebih surbakti mergana si pejabu kenanak wari si senda selah pagi karina totondu si mahuli gelah maka sangap bebre kempundwe jabuken bana sangap kapagia enca hari jumpa bulan matawari cawir kel pagi perjabunna kali bubu puang kami dage bagem surbakti mergana bagem tambar malam mergana sirulo bangun mergana ningku ernolih-nolih sembiring mergana simlias adi kerna cakap si belas kendu rikut ngaruh ndu simbeline karina entahlah bo kami pagi ngasup ngulih kencak ku tengah jabundu sekala maka kami toto repengendes man Tuhan di bata maka kampe karina sehat mejuah-juah lakam sadape si bangger ersangap nakam karina encari cawir kam karina metua jadi penggurun kami gelu berusur bakti bagem kembaran mergana naku kami pe meriah ukur kami kalimbu bundu ibas kam gor sadak arih ras kembaran mergana sadakel ngencak tenah kalimbu maka tetap kam pagi si keleng-kelengan tengah-tengah jabu tetap kam si ajar-ajaran guna si makuli tambah-tambah sadai nande karo bagai pekam kembaran mergana tutu si pagi mencari anakku kelengi pagi ulih mencari berubakti maka entah siapa pagi retenah kalimbu pun tak karina subuk si kenjak bagai pesi kenjulu maka tetap kam pagi resadak rigunan dungi dagin kalimbu maka malam mate kalimbu pun tak karina berusur bakti kembaran mergana bagai-bagai surbakti mergana turang bagai nande berus sembiri manggodagena tendu malam ibas wari sekalenda nggo tampak pulung karina ku sangkep gelung tak terlebih-lebih kalimbu puang tek karina tidakkan kriahen ukur rikut keleng ate ibas kam retenangai surbakti mergana maka sangat mejuah-juah kam pejabu kenanak waris sekalenda tambah-tambahlah rusur kesadan arih tengah jabudu tambah kabagai rejekindu ulah kam si bangger cawir kam metua jadi penggurun anak due sidi laki sidi beru rikutku kempu dupe pagi karina cawir gelak metua dage bagem sukut surbakti mergana sirulo subuk kambiak senina si pemeren si paribanan bagai pesi pengalon tukur tampak pulung kam karina bekas tenah seninan deh
Ersada arih, ersada ukur kam karina lasi panjang panjutan. Bagai-bagai surbakti mergana, radu malam kelaten duwari sekalenda. Maka kata wari paksa pe pagi, tetap ersadalah rusur arih-arih dumwat kusimaguni. Si kuning-kuningan kam rusur gelah radu magersing. Engkap tanda na tetap ersada arih, ersada ukur, ersangap na kam karinan cari. Ulah kam magin sukut surbakti mergana. Tawir gelah kam karina metu, uasa karina sura-suranduh bagini surang. Dage-bage kali bubu puang kami sirulo. Aku pe sibar bagendam ningkul berbelas nandangi kam karina sipuluh. Maka ngadi me aku rendeng ngadi ukur picat ukur tagulun. Say marani na kurmah tendi ngosay karina utang tak gancih kelku ido. Mejuah-juah kita karina.
landek lami labopang. Ay makar kita kan melala dengar acara silengasuh. Maka kamlah kari ngatur-ngatur kenca. Karena perlandek lu ija kari bas kuku gendang. Ije makar adulas ngadi landek kita karina. Dageman bandu asap silengalo bere-bere. Iya, bocor. Masa bunuh kam anak bermenteri kami. Sekelangi kami, kam anak bro kami, kam baris mergana. Air ikut teman sudalinan. Bocor nang kami, ija ibas kesempatan pegong tenda. Air das kenduk kehamatan man kami kelubundu. Kami sukut pelai mergana. Lagi lebih nang kami man bandu. Kam impal kami suran ras turang kami. Dalam bujur kasihkan kami yang bandu. Sebab tu kami ibas pengarak-ngarak ndu. Anak berundu, anak bermenteri te. Makana ija ibas kami pekal membundu. Kami pelawi seh pertenahan ibas perjabun beberenta kembaran mergana sebab berebarus kempu pelawi indah. Maka sekali nari bujur nang kami membandu kam anak bro kami baris mergana sirulo. Atau kami mentuhan gelahna kampe gerina ipasu-pasu di batas sangat kini tua bayakan berikan di bata kota tengah jabundu lagi menbantu bekam anak bermenteri kami terkhusus lebih ningku menbantu kam kembaran mergana si bungara ay mungkin adi gel-gelai labo itah ndu isi aku tanda indu tapi lah itah ndu isi aku tapi sendah kuakap sih matan dong idah sentabi lebih mama tua di mama tetap ngeda mama saja ibas jabu silih kuakap banci me kuakap adi ko tanda indu aku ise kuakap ngulit jawaban bah pusuh ndu bagam kuakap endaya lebih terkhusus ya terkhusus kam kembaran si bungara hanya bah jabu silih bapa ongat endam kuakap lebih kami membantu jadi membantu kam anak beruntulan sikut kembaran mergana sirulo ras turang kami baru barus beberapa lawi selamat kami membantu. Ija ibas penjampun beberapa kami kempu kami. Baswar sendah kami puang du malam kelate kami. Sebab lakal teridah silih kami lani rumah. Tek kami enda kerina bekas pengarak-arak dukam kemarin mergana sirulo. Bagi pekam silih kami singempoi berubah harus turang kami sebab berpelawi maka ibas adai kami pelawi mergana ngatakan melalap ujur lebih membantu kemarin mergana bagi pesilih kami simuan berubah harus turang kami bagi kata kami sesimuan bandu artoto kami mantuhan gelana kerina kam anak bermenteri kami andatkan pasu-pasu itu di bata sehat-sehat kam kerina ija lit dengar tanggung jawab ndu ibas jabu sembuyak ndu kembaran mergana ndu be maka kami bahasa DP pagi tetap bersada ari ndu guna ngarak-ngarak turang kami berubah harus sebab berpelawi indah endam kokap kami membantu kam kerina anak bermenteri kami kam kembaran mergana cirulo bagi pesemuat berubah harus turang kami lagi membantu pekam kerina turang kami si berubah harus berpelawi turang Mekah ke kami turang du kerina rasnandenta ijatah kami semata kami ngidah adi ujang kesehatan apa yang menurun tapi lah bandu teridah kerina turang ibah perjabun anak doi sada arih kam kerina maka tutuh megah akap kami malam kel ate kami
Maka toto kami peman Tuhan, kampe turang kami sentua, bagi hendak ngor jabu bebrei, ngajulah pertenindur sehat nak kami turang, maka tutuh malam atau tanggeloh pertebi benda, malamkah ati kembar mergana dube, singgolah senekan kita. Dengan si meriah ukur, buai si katakan bujur mandi bata karena berena dekang kesempatan perjumpaan tabas perjabun kempu kami kembaran mergana ijenda ngerana aku man bandu turang nondongna raspe kempu beru jenda ame kira kami beru barus bersadang ko kamerahin palundunaku pemidon kami nondong du begepirang mamandu Krina ulah kam rubat-rubat nakku kelengi kempu kami makan malam ukur berubah rusuin aku lah kam berubah sebab na bere kami berubah rusuin lengape kam redemu rahim palendue idahan dulala sehat nakku kam tambar nakku kam tambar bibindunya lebih kurang na ya maklum lah karena berubah rusia dekahan ko kabla sehat asalkan sehat naku kampe begedaku turang nondong na beloh kamuat berubah rusia naku kelengi berubah rusia maka kelengkate na berubah rusia mamandu ketangku man bandu naku dua anak nani endang gorjabu kempusi galang nakku kepet nandang-nandangin dahin kempue kepeken kami sakit jadi jeda nariku si terus nanakku olam bue ukur du kam jadi mama kam lah bandu jadi anak nakku kam jadi anak tengah-tengah jabudu ngolin mama andu bapak andu nakku karena ngurjabu kempusin tua ia menjadi bapak olah kambue rukur sila kerindu turikin man permen nyanakku permen nesrilah kam durakam nakku baka dalam panjang umur nyanakku aku pedakam labo belum bue ngerana nani ranan kusung ke bawah doang ke bawah he sambukan dulah bahu kurundu permen anak nakku ya ujur doa kami kalimbu bundu ekap kami singaluku perkempun sehatnalah kami seterusnya bas lakon bere-bere kami sisa dan hari je pagi kam lebih sehat kaidah kami jang makanya jaga-jaga kesehatan du olah dari mbe rukur nari jang ya bagi peman bere-bere kami si jabukan bana selamat atas menempuh hidup baru. Jadi dah kam melit kang pesan nondong rah mamandu kelenginan dendu bagi peraskan bere-bere kami sedih baru. Olah nari bandu istilahna hati mama mau ingatnya. Nah bagi pe man turang kami krida berbarus. Bujur atas kerjasama Dukrina mulai kami ngirim-ngirimkan berikan undangan bangga kami Kalimbu Bundu hampat sampat tindu ekam senina dusin tua ekam ujang tama bagi makanya kami mindo bujur man bandu atas kerjasama du kami bangga jadi aku pelabo nari belum gue ngerane gue bendai kuakap Krina melalasi katakan senina sembuyak kami doa kami sehat-sehat kita Krina kempu zakam dah kempu bolang na sinjab mentagi bertemu enda maka begem kempuku sedia luar biasa kuakap eda sekali inca sini taruh kename kulu kawar muruni kempundui bapa tengah dia untuk selanjutnya pedit kerja inyalah rehken bana
kanden kemarin mergana ruh suruh ke rumah kami kerjang kunda bolang ngolah kam lupa ni suruh makana tetap ngekepung kami dan sayangi lapi dari ikut ruh mama anakku anda sehat pagi ini ke ni ku kempu takam ruh kami ulang kempu lalu pe rumah bapak anakku keleng tekorin kempu bolang begaya kutah mama pelasa la kurang sehat nama kau game nakku Baru tapi dia bahaku kam berus tepunya. Rejabu keberada kamera beberengku kamu kolokon jadi berus tepu bas kami. Aku setepu mergangku nakku. Eneng kau kom kolokon jadi berus tepu kena bas aku. Aku mesti kalokon perninin berendai bas percabun senina sembiak dui. Galah kau kata dulu. Sabrah bengkilan impal kandungku. Galah kau bagi tahu dulu. Makanya kami sekarang cicikan bas percabun kempuenda. Makanya ni kuman bandu kerina kamlah berbarus bas aku kam berus tepu. Mama bagi anak baru kami kembaran mergana. Malah salah cakap kue. Enak bagi ngorjabu kempu kami sintuin aku. Metah muhuli kam kepulang. Seajar-ajaran ke ras berusurbati. Malam teku anak baru kami kembaran mergana. Ladai pe berus tepu jumpain tapi tetap berukaro kerina. Mama bagi senina dutan pe buat na berbarus berukaro kang. Nusurku kempu, lapi aku berus tepu berukar kang buatna. Malam tekku nakku kempu ulang. Lalap uli hidu, nini bulang du. Kami rah nini bulang du rimpal. Nini bulang du si beres tepu. Apa bagi? Makana malam tekku uli hidu lalap berukar seh kutang cabundu. Makana kam la pagi tah du sungkuni lit je bapa du dengan gelo. Lit pagi kerja kami, entah ikutan entah tenah kami. Sungkuni bapa tengah nua tu bapa tuan du ku bungara. Gua ninta bapa udah nindu. Sungkuni sini nandu. Eda petah nanggo was sejarah. Mambage kempu kam bersini nama bage. Jadi eda mesti banci kusuhkan kampe nakku berus rurbati ande bas ulang kam berus tepukang. La kam berus rurbati kualokan jadi berus tepu bage. Tetap kam berus tepu kualokan bah tengah-tengah jauh kami. Kami ini bulang du. Maka sejarah-jarah kam nakku ya. Olah rubat, metah menghuli, kelengan percabun, tutus saten cari, ertenah mama resmami bibi res mengkila, kerina keluarga anta, sehat kam, rekam kutang hajabu kami kempu ya. Endam pesan ini ulang man bandu. Jadi kuakap aku pe, man bandu kam anakku si beru, baru kerina. Kita kan lihat sars perkuat teribata. Jadi, sita aku ngerana ersingat, kendai nggo melala katakan si ngalokan cikan, bahasa dan lepas kuat kerina. Jadi pertama-tama ningku bujur man bandu beberek kempu kami John ras anak kami ame sabna ingat duduk dengan kami si masih mandu. Jadi bah ingat duduk dengan tutuh kuakap ngulihkan bagi-bagi si adi kuakap. Setuna mencakapkan sadenda pemin kuakap min berat min kuakap tapi lekam bahkan kempu bawa rienda ingat dulu ngakap kami retenah lang setuhuna dekam adik kami gintingnya nindu setremna jadi endam John ame tegu-tegundu pagi lagi kini gelah pagi tandaina kami tersekak-sekalang. Jadi bahasa denda dekam pengarapan ulang gelah pagi kanting-kanting dulah hongan ende. Sabna ngobanci katakan ngor jarak. Padahal kita lah berjarak setuna begem. Jadi bahasa denda sangap kam duana kempuro same ya karena tanda. Jadi begendangan kempu. Enda kerja kam sesendah enda entah lagi aku tandain du dekam ningku pulang du tutuslah tendur jabu jadi lebih ngoni nikah kena makana rasapi reti nikah sana tutus ningkunde olah tutus silaku muhuli ya tutus dalam arti positif jadi endange kepe si ndube janji ndube kempu ende makana seimbanglah kam karena bah perjabundo olah karena kam dilaki
ame tendu sur kempung ikut bagi ulah ya. Jadi enamnya ala lupa aku lalap lekam dah Hindu kami pagi latan dendu ora tindu pagi nandendue aras bapan due ya. Japa kami krina. Jadi bah sedenda bagai meningkuman bandu sangat kami jabukan bana sesendah warienda. Jadi ya protes sondom pin. Bagian dari kempu gelahalakan pakai nungkun. Aku taling setabat. Bah galon mina anari sekitar 500 meter ku arah ke Tanjung Pura. Arah kemun apa bagi ginting nindu bagi J. Ngom katan kala. Jadi indikan wari li waktu tundu sempat. Entah ku li urusan duku setabat singgah kam. Li J keluarga andu. Engko. Jadi bagian meningku menjual-jual kita kerina. Bah kata-kata ku enda pancing te kudungan terjadan. Saja bandar lungna kerceda. Jadi si mujilina saja kata ku enda kata tambahan. Bujur. Ija lulias aras parak rakna. Sehpak saya enda bancika dengan kita pulung ejenda alu kejajuahan. Pertama-tama manturang kami. Turang enda guru jabu mereka. Pas bersambutnya jadi kalte kami sejadinya dukur kami basi turang sampai pekam lar perdomaan berubah harus GP sini berubah haruskan endang guntrem dekat godahi bah kerjata bahaya itu orang sampai pagi kadang-kadang tasih betenah sempat kendura encap pindonku segelahkan kuturun dua sininan dua turang ikut-ikut pagi ya krina sebagai pemandu berbeda kami Mama Du suruh nasihat bahasa berbeda kami lah pagi banci Mama Du kam pagi ingin du pesan Mama Du aku berbagian sebelum rana lagi surak berbagian bocor ndes nina kamna baisa anak kami Renita Handayani Berubarus. Mungkin sadanca pesan bah kami bagi bere-bere kami ande bahagia tendu bah keluarga due bahagiakanlah anak kami bagi anak kami ande bahagia tendu bah perjabun due bahagiakanlah bere-bere kami karena pasangan yang paling bahagia adalah pasangan yang saling membahagiakan. Amin. Bagi man ujang kami turang nande bilka doa kami pedas pagi kam lid kempundu gelah lid pagi temandu rumah temandu ngampu-ngampu kempundu nudai doa kami ibas kami nari bujur katakan men kami